Kampana. Napalabas. Binilin ni Senyor Pasito ni Max. Asaan dangag sarday ang mga muitiki na siya sino ti informante. Impasigurado mo't ni Max nga aramidan na ti amin akabailan na tapno matungpal lang ti bilin ni Senyor Pasito. Iti sa Balya Bangir. Palpaliiwan ni Daniel ti kasarsarita ti ama na amay sa alakyan. Kalpasan na. Sinanay ni Mauro ti anak na. Iti pannakiranget. Agkad-kad kumani Salome. Ngam awanan ti maaramidan na. Kaputanas ken unay ang masursuro ni Daniel. Dagiti wagas iti pannakiranget. Tapno saan na maulit pa iti pannakadangran na. Iti panagmaymay sa ni Alfon. Naamiris na sa narumbang agurain na ni Daniel agayem na. Iso sinapol na daytoy iti simbaan. Ita gagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Kampana! Kaya't mo ang makasarita? Ne. Apay, nabayag ka di asaan kayo na nagsarita itigayem mo. Uwan padre. Sana kami na nagparangkan kuha na iti kalabas. Alfon, adda ka di saan yo ang nagkinaawatan ka ni Daniel agayem mo? Kuha. Awan padre. Basol ko. Nakapaya sana ka nagparparangkan ni Daniel iti sa magmamanungal daw. Ha? Iso kayat kumutin na makita ni Daniel, padre. Hala, mapankalatan ijay balayda. Ang mga nun nagawid ni Daniel, kalpasan ti panagapuna dito'y simbaan. Kasayaatan no makapagsarita kayo nga agayam. Sanak nga rodon nga agbayag Romana. Agawid ak mo tin iji balay mi. Oh, apay. Nauma ka na makisarsarita kanyak, Daniel. Santay nga rod. Kahit ko kumapay ti makisarita. Ngem amang ano masinga ka. O sige nga, Rodan, Daniel. Baliwam tulangan ti umay diti pagtrab-trabahwak. Uwan Romana. Kuma? Makadwata mo tin ni Alfon. Sapay la ko mo tagparangan ti gayem ta. Daniel. Maikawak ngamin nawan ni Alfon nakadkadwak. Iso akayat ko na makita. Awan ti kadwak ita dito'y balay. Rimuar ni Mauro. Kastamat ni Daniel. Ay, saanen ang matatao dito'y balay dagiti agama. Numalpas ti panagsanay da. Rumuar damatan. At dalugan ang nagsardang iti batog. Asino nga taday ta? Kita akman iti tawa. Ni matgayam Alfon ti dimtang. Inaklukatan ti ridaw. Saan pa'y asimmangpat ni Daniel, Alfon? Nasapa ngamin itay anapan ijay simbaan. Kasta ka di, nana? Nagapuwak ngamin iti simbaan. Nakasaritak ni padre. Kat naibaga na nga mga nagawidan diti balayo ni Daniel. Tinasaya at Alfon, urayam laangan dito'y balay ni Daniel. Patsak nga agawidan. Saanin nana Salome? Pumanawak mo't laang. O sige nga rod barok. Ibagak tulaangan kan ni Daniel asap sa pulam. Uwan nana. Agyaman na. Sa tinong natatayan ni Daniel. Awan tumot namin di pang kontakit kan po na. Tadi namat inawat ititid ko iti a cellphone. Tinasayaan. Mapanak lang ijay turo da papapanan mi. Nabayag mo't adyak nagturturong ijay. Nadyak man makita ita ni Daniel. Mapanak lang nagpalpaliway ijay turot. Nasaya at tasimmangpat ka, Daniel. Apay ngamin nanang. Ni Alfon agayem mo. Imay itay dito'y balay. Sapsapulan na ka. Anya? Sa dinong tayo ni Alfon nanang. Diyak mo.
Pimanaw matla adagos, ita imbagak nga awan ka dito'y balay. Kasta ka din, nanang? Wen, itaman lang ang nagparang ni Alfon, Daniel. Nabayag mo't asaan ngem imay dito'y balay. Nanang, rumwarak mo't laang. Ne, sa dino ti papanam? Mapanak ijay turod. Amang ano napan ijay ni Alfon na gayam ko. Ay, agan-anad ka, anak ko. Saan ka manen nga agbaybayag iti papanam? Itay pay, aming mingmingak ti family picture da Senyor Pasito. Ay na. Talaga nagpinta si gayam ti asawa ni Senyor Pasito. Espanyola. Naglanay dagiti matana. Ay, karupro pagayam ni Senyorito Alfon ti inana. Ubing paila ditoy ni Senyorito Alfon. Ang madlawan ti kinataer na. Aguray ka. Apay nga awan ti karupropa ni Senyorita Maria. Itala madlaw kaw. Saan namot akarupropa ti inana? Saan namot akarupropa ni Senyor Pasitaw? Yasideg ko man ti matak iti ladawan. Amangan no nagkamaliak lang iti panagkita. Talaga nga awan ti karupropa. Ay, bruha ka, bro. Sino ti bruha? Osang? Sorry, Senyorita Maria. Siyak ti bruha. Awan gayam. Sana siyak ti bruha. Aday ta ka manin ako nakusang. Sisilukan ka. Naglaka ka makikigtot. Oh, anya ter aramidom dito'y sango ti family picture mi. Kwa. Daldalusak la ti ladawan nyo, Senyorita. Nagtapok nga minan. Apay, Senyorita, adda ka di ipaaramid mo kanya? Mangidasar ka iti kanak, Osang. Sa anak pa'y anangan. Sige, Senyorita. Mangidasarak adagos iti kanam. Senyorita, igaman pa'y labi ito'y pagpumpunas ko iti tapok, Anya, ipaigam mo kanyak ti pagpunpunas mo iti tapok, Osang? Nangalaam iti laing mo, taapay nga ipaigam mo ti lupot anak karugruge. Suray, anya ka din ti aramidag. Dispensar, Senyorita. Jakmat kan amaw ti aramidag. Nakuskulon ti rod dito turod. Nabayag mo't ngayon na saan kami nga imay dito. Alfon! Ha? Daniel! Si Kamat Gayam! Uwan Gayam. Kunakon kit adito'y turod ti papanan. Kumusta kan Gayam? Si Katurong ba nga kumusta Gayam. Apay nga itakalang manan nga parang. Pasensya kan Daniel. Kaya't ko pa ilang amin tagmay-may sa. So sana ka rin mo rin mansyon. Ado ti damagag kan ka. Iso na sayag mo ta nagparang kamutlaangan. Anya di damagam kanyak. Ada ka di parikot mo jak amo gayam? Ibagaman kanyak, tapno amok mat. Ha? Agilim-limod ka din kanyak, Alfon? Saan ka matasigod na kasta Iso mas dawak ta sa bali mo tan titigtignay mo. Jak amo no kaguran akon. Maikawak, taman man mo kamot na mapaniji balay. Surutin ka kumayji mansyon nyo, ano mo ba ina? Daniel, iso maragsakan ang itaimbaga ni nanang asap-sapulan na. Iso nagpaspasara ka, barang kunak no napan ka dito'y turod. Agkidawak iti pamakawan, Daniel. Sana ka gumurgurakan ka. Sigurado ka ganyan? Sigurado day ta. Among, kanayon nakadamagan kanyak ni Romana. Ha? Damdamagan nak ni Romana? Imbagbagaan akayat na kamit na makita. Mas daw nga rod. Doa pa asaan kamit na agparparang. No kasta? Sapsapulan nak matlagayam ni Romana? Ganyan.
Kaya't nangarod nagkukuyog tayo manan natalo. Daniel, mapanta nga rin iti pa ka na napagtrab-trabahuan ni Romana. Kalata naragsak ka itin baga kasapsapulan na kanot ni Romana. Basta, mapantay iti pa kanan. Kaya't kumata makita ni Romana. Oh my God, Daniel! Urayan nakbiitan nanang. Agid dantan nga agawid. Dantanimot tan malpas ti trabaho. Sige anak ko, orayan kalatan. Asikasun pa'y dagiti customer. Wan nanang, mabitlaang tayalaan kayo iti meriendayo. Ay uray saanan, Romana. Nabsugak pa'y anagga po iti tsendaan. Romana! Nana Caridad! Nay, Alfon, Daniel, da kayo mo't gayam. Wala na. Umay may kumasukunan ni Romana. Okit, kumusta kan Alfon? Nasayat mo to, Romana. Pasensyakan. Naita lang manan ang nagparangak. Sika pagdandanagan na kami kan ni Daniel. Kunami lakit din no talaga asaan kan ngagparang taginura na kamin. Romana? Oh, aping ay may kayo anduan diti pakanan. Jakman mo ka ni Alfon, Romana. Kaya't nakakano ang makita. Iso ang nagdardaras kami nga may dito. Ay babaraw, orayan tayo laangan ti anak ko amalpas ti trabaho na. San abali, tamabiitan arumwar. Agsasarita kayon to ana imbag inton madamdama. Una na Caridad. Apay asikamot tanti aglutluto, Mauro. Syaklat ako man Bay anak kadilatan, Salome. Ita lang aramidak mananday toy. Sa bagay, nabayag mat ajak na raman ang tiluto, Mauro. Sigurado ang magustuhan nyo ka ni Daniel tilutlutwag, Salome. Sinika nga karni ti baboy. Ay na, nagbanglo ti ayamoom na lakay. Mabisinak paigit din. Makita? Ayam mo umpay lang tinasayop mo nga mabisin kan. Mauro, sapay la kumatag na nayunan nga da ka itidan nami ka ni Daniel. No mabalin lak Salome. Saan ang mabalin? Kaputa saan pa yan alpas ti misyon ko? Mauro, Di ka madanagan. Di ka nito ang makaalak itinadagsan nga ebidensya. Tapno matiliwan ti utak ti sindikato di ti probinsya tayo. Agretiro akto maten. Mauro. Tandaan dayta, Salome. Kat sapay la kuma, tamaawatan na. Itinagan ti Ama, ti Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Romana, Daniel, Alfon. Naimbag nga oras yu, Padre. Naimbag nga oras yo, Padre. Naimbag mat nga oras yo. Maragsakan ang makakita kada kayo at talo nga ada dito'y simbaan nga agkarkararag. Padre. Nasaya at launay day tangar aramidon yo nga gagayem. Saan yo aliwliwayan ti agkararag. Tati panagkarkararag, kat iso ti panakisarita tayo iti namarswa. Padre? Padre, Denggan ti Diyos dagiti araraw tayo. No agtultuloy nga agaramid tayo iti kinaimbag iti pada tayo a tao. Uray saan yung nga ibaga kanyak. Amok nga adda mangririribok iti panunot yo. Padre, Padre? Saan ang maliklikan dayta? Gaputa ti panubok ket adalang iti aglawlaw. No saan ka anatibker? Abaken na ka ti panubok ket maidagal kan iti parikot. Padre? Sapay la kumataag na nayon ti kinatibkeryo nga agagayam. Daniel, Romana kan Alfon, ni Apo Diyos ti pagkamangan nyo. Itikan nito ti panagparikot yo. nagmayat ti pamagbaga itay ni Padre Burgos kada tayong agagayam, Alfon. Daniel. Unyarod, Romana. Talaga ang nagsingpot ni Padre Burgos. Nalaganan pa iti barukong ko. Gapoy iti imbagana. Gayem. Romana. Daniel. Orayan niya ti mapaspasamak. Da kayo latta ti gagayim ko. Awanin ti sa balipay. Ikarik ka da kayo dayta. Alfon. Sapay lang kumatag kari kayo mat kanyak. Asyak lang ti gayim yo.
Ikarik Alfon. Si kalang tigayam ko. Aginggat ingana. Ikarikmat kada kayo adwa, Alfon. Daniel, da kayo laang tinapatid kanyak agagayim ko. Agbalinak anapudno kada kayo. Namnamahaan nyo dayta. Alfon, nginginaan na restaurant tinangipanam kada kami ni Daniel. Anya ko ma. Ketsak mo tagbayad. Makan kayo lata, Romana, Daniel. Agorder kayo ti kayat yo kanan. Oh, Daniel. Anya tar aramidam. Itayak pa ilang nga sumanaw dito yung di naksamat dangdanggan. Ha? Ay, kwa. Ala. Apay abilbilangan ti kwartam. Kat imbagak mo tasyak tagbayad. Ay na, di mo latan ikaskaso ti gayem ta, Alfon. Agbilbilang iti kwarta dayta, ta igatang na iti gitara. Anya? Uwan gayam. Igatang ko dito iti gitara. Ngayon panagkunak. Saan pa yung umdas dito itap na magatang kong ti gitara. Di mo pagparikutan dayta, Daniel. Siya akong ti gumatang iti gitara. Saan mita para kanyak ti gatang a gitara, Alfon? Ha? Asino nga rin ti gatang iti gitara? Isagot ko kung itatang inton kasangay na. Ha? Inton sumarunong aldaw ti kasangay ni tatang gayem. Iso arumbeng ko man na makagatang akong iti gitara. Nga isorpresa kan kwa na. Lokasta, adan nakasarita ni Sika na makaamamo ti kinasya sino tempormante. Wen, senyor. Ngam sakbay kanu nga ibaga na tiken na siya sino tempormante. Maitad kanu pay adagos ti tangtan na. Saan naparikot dayta? Uray manunagatad ti kayat dayjay na tao. Basta maibagala ni iso ti kinasya sino tempormante. Anang patiliw ka dagiti kontrabando ni siya. Anya ti plano yo ita, senyor. Itad na dagos ni Sika ti dinero na kayat dayjay na tao. Namangibagati kinasya sino tempormante. Anang patiliw ka dagiti kontrabando ni siya. Mamuan nga ta ni Don Pasito, ti kinasya sino ti impormante. Gagayem di uliwayan na denggan, tituloy tinobela tayo na pauluan. Kampana! Nobela ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Kampana! Agyaman kami iti ikay panangtarabay.